kwinuka batukuba abayibi batwala amasimu gaife nisaawa dino munaife bakoze eki bamukubye kuncho kuno wa mobile money era tuli obwekitalo aye tuzira kyakola obuyambi tuzira kubanga buli omu acomplaininga wano bwibi bungi abayibi babulira mu kikuubo ekyo tibavaawo bakwetegana emisana kubanga abantu bangi bakuja wangulu eyo ayo kateze muntu ali waire bakaja abantu abasukka ni mu 10 ayo tujaja yateze muntu ulaja yateze muntu ulaja yateze muntu eze muntu wati zatera no kuncho kwendu sawa nale ne bebe ngandi wano ngabantu bali wono bakati omwibi nabo zantaye mulikuwa mwibi aye mumwidi bati tumwidi bati ayaboneka ntema leko kumwena aliwa atali mwidu aliro bali mainaiti okukola nga omuntu ona unokwida kumene ayi okugula wolorich obo omwibi yakoisa advantage room eyo omusiko gulero kwirako ogulire ndiyano yani na siri yaika muneno no womupelema na yagwire oluno olwiji olweno okuyingira munda ayigule wo mwakolera omwimu amugwirire mu nkoto ya monika ya kutola kwesawo ono kwerwanako omukazi abayire no mumbali okubuuza ki omwimu yani na wangulu musiri yafumira mu rumu eyindi era yalumuka yajja aye ngajire nesa omuvubuka yali mu mbeera omwibi bamufumide ekiso yagwa wansi omwibi bamufumide bamufumide ekiso yagwa wansi ani amufumide omwibi mwene kuti olugwire wansi yafubakere yasambagala bano bagire okida noza omwibi oba ayingire mu siringi awo nokumunonya bati bamunoniza baliroza nti ali mu siringi aye eri waliyo ekituli bamobile money olasobola okwida ye fulanga konoboleza sente yakwati simu yange iyo ntola ku emitwalo 5 ote kunamba eno kasa olukola message ojeti hi tafa wala tambula agola oliso otomwidi toidi afirirewa omusaada bamutugiro omuvubuka era ali amwidwaliro ku sentini aye yena asimbye mu nkoto aye omwibi kutusise mwide mukuyambe Museveni oba oli wa mwide mukuyambe